Kidamtang Faruk Krinar Kebra, Trok si Kebra Sirkep Anikan, Priachiklo ni Pai Hiniarni, Gujarat Arong Supia Longsi, Mahatma Gandhi Amahang nang Tekpon Iglo. Lapen alang li si Bharara Dera Pan Areng Kilo, British Rule Pen, Non-Violence Pen, Kachisong Pado si Bharara Dead Independence, Faruk Kri Sirkebra, Plikebra Trok si Anikan si, Chilongpon Iglo. Gandhi jayanti abang ke alang li mahang ke thek arni pusi India angkang alang li phan hok ponsi Pre ni pai hinia chiklo pulote Bharara dedalong Gandhi jayanti ajaimek kedeng padosi office school university government asai do anta national holiday hok ponsi Gandhi jayanti ajaimek talon bom bang ek bom Lason tak tak Nomati Mondol Congress ahin sitame party office along Mondol Congress Mondol Mohila Congress maipi khudangkram sapi an parta Youth Congress atumahin Patir Piponsi Gandhi Jayanti Ajaimek Kedeng Ponahut Aluhisar Popen Man Peng Kedo Abarim EM Ashok Teronahin Pen Chetongdunsi Gandhi Jayanti Ajaimek Aliralon Pen Talon Pon Iglo Lapen Kaprek Adhorom Christian Karbiaron Barim Assamese Culture Ahin Pen Sitame Kardom Kardi Ajaimek Samjin Pen Pachun Pon Kardon carving long life ke lang ratun doan pininu carving long life team benon matke parokwa hichi sidolo matedake nomati constituency long stame ipini ke bharot angkang long Gandhi jayanti mate elitum Mahatma Gandhi alang li ke chuke damtang 1869 aningkan si alang li amang theklo 2 October malasi 2 October polo alang li phan ke birthday mate amang ke thekarni puse talon pono News Report Karbi Anglong Live